Ngicabanga ukuthi mhlambe kube yi-option noma umbono esihlalele sawubuka ukuthi kunoshuni wamagcokama Mgqumeni benoshuni abaningi bedlala bakwethu edlala idlamanzi edlala amagcokama yabona so ushuni esodlala kakhulu lelo qembu lelo ushuni wamagcokama so uzothi mawulalele nje uze uthi okay noma singeke siba amagcokama lawa wayekhona but then uzoza ukuthi okay ushuni esudlalayo sikwazile ukuthi ubambe ngoba kuhle phela ukubamba ushuni ungagcina ukuthi udule enye into kodwa futhi bese ushenye into emlomeni sithi uyakhipha singeze ukuthi uthini yabona yeah so ke lona ke lelo qembu bekade silivule ngenye indlela ke kwase kuba khona ke okuthile okuye kwaba nehibe uyazi na ukuthi indlela empumelelweni inani futhi inameva so kodwa ke njengamanje engaqinisekisa ukuthi lelo qembu lise studio njengabantu babona ama video liyasebenza mhlambe nje kunidala lizobe lithi fu and inhloso yalo akhona mhlambe ukuprovoke umuntu othile noma ukwenzani but uappreciate ushuni Mgqumeni akawushiya khona ngoba mawuzobheka imosi yabacula abakhona eMaskandi mawuzongibuza mina ngishilo ukuthi bangangithanda ngawokhipha nokukhipha umsebenzi so kanti vele nawo ubungahambanga kahle ekurecording kwethu lapha eGMT ngase ngikhumbukele khona ke la ngerecord kumunye ke oza kwethu ofika nayo endimeni kaMaskandi so ngicabanga ukuthi iyaloshuna emhlabeni ake siqhubeke kona sibone ukuthi nginganjani yeah uma ngabe sinalisungula usho wena noba empeleni umuntu ongicabanga ukuthi ukhona no beyifront yalo imina sahlala phansi nje nemanager yami wawuthi siyalenza and then sase silanda ubhuti uLusanda okumunye ke oza kwethu ofika nayo endimeni kaMaskandi so ngicabanga ukuthi sasimlande ngesihleke kodwa sokuphela ke sifisa ukuthi sikwenze kuye phambili uyabona kwasho ukuthi umsebenzi ke wangenzeka ke ngendlela e-studio so sabe sesikhetha ukuthi hayi ake sewubulale lo ekade sikwenzile bese sizama ukuthi sizama omusha sibone ukuthi ngenzeka kanjani kodwa ngicabanga ukuthi sasisiphuma indlela ezithi usesebenza ngokusebenza lokho akusebenzayo naye ngoba mhlambe noma ngeke ngichaze kwistory ngoba ngagcina kushona ilanga kodwa khona kube nakho ukuthi sithe singakasebenzi kwakhona omunye wethu sihambele omunye ngemva sasesibonto no hayi futhi ayikho vele into soyisebenza masovele sigijimelane singawukhiphi nokukhipha umsebenzi so kanti vele nawo ubungahambanga kahle ekurecording kwethu lapha eGMT ngase ngikhumbukele khona ke la ngerecorda khona njengamanje yeah uma ngabe uthi kube khona ukuhambana ngemuva ubani uhamba omunye ngemuva ngathi lo engafika ngamlanda ngathi akazosebenza kuona lo msebenzi so njengoba ngikhona mina so kwakhona ukwenza okungalungile kahle akwenza ngicabanga ukuthi sisebancane kakhulu ukuthi ngabe sekhona into ezikanjalo kodwa ngicabanga ukuthi mhlambe ngoba phela ke sesizingane kukhona leyo pressure bakhona kuthina ngemuva kokuthi ke kube khona abantu abathile abasemva kwakho abakuphusha ukuthi ugcina wenza into ethile mhlambe ekugcineni kwakho wenzile into ethile uthothi iyakulimaza wena but awuboni because of the opportunity mhlambe abakukhombisa wona ngaleso sikhathi bese ubona ukuthi iyakuphumelelisa kanye cha ikuyise emuva yeah akukho mhlawumbe ongakwazi ukuthi usitshotshele kuyona nje kancane nje ukubuhle behlanzi usithi nje thasi sizwe ukuthi yini osiphathelele ngoba mina